Ka Social and Economic Life Development Department kabadai ka snatray kam jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod lingba ka Agency for Sustainable Development Initiative hadian ka jingwan lingshop ka klam COVID-19 hakini ki kindiat snam balalaj no menta sa sisian kalami shikmat na ka banta ban penlong ya ka shulong run ka bajinga 10 kilometer na ka banta ban penmi pisa ban yarap yaki kam ba ka Synod kala seng ban yarap yaki khna badon jingduna hagit khotman ya kani ka shulong run an penlong hak khat atari gubnai nailar haga jaga penyang kali hapolo badia kene lapia agi benta baper bakan thop na do ki khna ki badang hapo karta prasnam shadu ki rangba ki bakan jo san pusan snam shaneng bad ka khusnam na ka benta gi nongjob ha ka benta ba khat prasnam hadu life san snam ka long san pho jar ye ki bawan ningkong life pho jar ki bon ba ar bad ar pho jar ye ki bawan balai pras ki baper ye ki nongjob bad an sam ye ki medal shekinong ye shimenta ki bala ban pendat ya ka jingmare dan ka ki certificate nila persanggu ban penhe ya ka prize money nang ban kring ye kinong mare da ka ba nila bu ya ka kategori na do khat pra hadu lai bosan snam pun ka open category ye ki sinram ki kenthai ban ka prize ka lo san ko hajar ye ki bawan ko second prize lai ko hajar nang ta third prize de a ko hajar ye ki we ki category kan dan ka trophy but first prize lo san hajar second prize lai hajar third prize kandai laja. Dia ngila konkret ro ye kikit naga benda kani karan and sam ye ki t-shirt shekinong mare kat ki bawan ploy kinyon shwa ye ka t-shirt. Di kijing tha kat tu kat ni ki jing tha ya barok kinong isimenta ki dai ban from ye ka chest number kinong isimenta ki dai ban cross ye barok ki checkpoint and report ye ka chest number jo barok kinong isimenta kinong isimenta ki ba fail ban cross ki checkpoint and shotway kinong isimenta ki de ban wanra ya ka birth certificate ka kum ki kategori jompi ki beriu badam jinna ki department ki de ban wanra ya ka disability certificate ka don ka marking man ka kilometer nang ta ka age limit ka long news nam shane di nakalian ga jomi kinong punya jo ka event organizing komiti ni kapat ya paro banyawan banya shimenta hakani ke Selongron 2023 kum shimenta ban persan ye ki pramusim ki ba dan ye jurna akit format senior kabomot khatra snam shaneng bat kitu ki we kadang de parking lot polo jingking polo bazar Lat Lawali, Jayau Jingthang Priu, Jayau Mobana, Jayau Saint Joseph, Jayau Kedeng, Lat Jayau, Lansmelin, Jayau Shia, Reksamkia, Presbyterian Church, Soson Road, Sani Mandir, JS Road, Khendaila, Rajkapan, Barik, Dhankiti, Don Bosco Square, Shillong Commerce College, PGT College, BK Bajaria School, Fort Forlong, Polo Bazar, Parking Lot, Polo. Di kawai kerut pada naga benda ki junior pada below 18 years nanta bat kinong isim menta na pedeng ki badan cina ki department pada parking lot polo ground jingping polo bazar lat lawmali jayau jingthang priu jayau mobana jayau Saint Joseph jayau pedeng lat jayau lansmelin jayau siap resamkia Presbyterian Church Soson Road Sani Mandir JS Road Khendaila Rajbaban Biwa Road Hotel Polo Towers, Polo Bazar, Parking Lot. Kini kalau kabut naga benda ki junior, buat ki beriu ki badan jenat karena. Kalau dapat experience ini Islam kita dalam. Nama kita disebut kita kamran ba ki bawan ong sing balik ki bu ikan ke kategori nang tegi rampa. Berkumta ni lah penmi no ikan ke kategori ke semai kita kalau 50 years and above. Dapat jadi lah kita beriu ki badan kamran ba ke kata bagi lah mani syurga akan keran. Barkam ada kebangi lihat semua yang dikerjakan government kini ke online registration. Islam kita ada kalau kini ke online registration, tindrai kebili buat payment kita pandai offline. Tindrai mentang ni lah kami kini ke online registration ke bagi lapan siu lima ke online barkam juru kini ke QR code. Barkam ini kita kerpat ke nolong kami pastor ke pensyai ke kerpat ke baru kini Indonesia mentang kenang bagan undan genu ke rush atau besi ke pelong ini keran
tinggal penbet pakai shipho kat wait dari ke jong belai August ketika si harga bagi notion mentabaro kiman shim rumah ya ki just number napo ke office jong ke KGP selat set ni kebenaran hajan jong school KGP Girls High Secondary School naru ke por kat wait biji ke por san biji janmian kilaman connect batkum la ong i pastro mendan agen ke snap tu ni penbet ba nginle electronic timing chip harga tu upor bat ki atli checkpoint ki ban check the performance ti kita ki long ki ba ngila nang den pha su ke bide bat kini karan ha ke bide bat kini ka shalong ran ten ki aza kulai sakawai dia ke ba mai betul snap gede ke bagi ai dia kini ki finishers medal ya baru ki pendap kini karan ken yo ke medal bat harga tu upor ni ai ru ya ka yaki consolation prize yaki buat ada 4 position ada 10 position berkaitan dengan bagi namanya FMI Muslim hak bayi yaki bawan besar ada bershow yang ai yaki prize nak tentang jongki baru ki kategori ketai bersenjam kita ki longki ki ba FMI ki bagi dek Muslim apa yang nuju bagi Muslim ki berdap ke bagi penong yang ini Sri Lanka